Namaksiala Naung perdun kahurasun Ima nato rasta Ibagasan tikyon Jadi sialani Dohot dohami Akahahing muna Namarduk nroha Namarduk cita Ibagasan tikyon Jadi sialani ma Tumpen waing Sungot nuan parronami Sopiga Ini medalo hurwa tikina kami hanggi muna ba marwa ala do kami marwa jadi sudah nami tu hamuna bahasa yang gimat tuntulan nyarion bahasa doma siap kita aka lungun roha saya itu las roha ma tujuannya rion roti kita saya ulang nakanadeng gamado las roha nanahin si jalota matanyang mahita tutuhat dewata sa anggiat ibana nalaho mga puli dohot mga leon roha na tuhamuna ang gido dinami muro kami guru bere muna tugas namora ang kiyang manyamar hindi ang kaparpumata susada na arawat na dito nga itong anugot na sangkiat songan hata na ituwa dapat nakasinakapan dapat asana na yung luat na pizulan na rin mahidi-hidi di partuan dito lang ang adong doon di papumahami sa kami buru bere muna lima songan namang ulubi di partuan manang diulot na sa daryo kopi sekolah si tahu kurang lang sekolah si Bukyo ang dia maduhat na ito napa sahog to kasi naktapan mulat ka dala napa sa dahok kita ang dia di ba kasi mas meron kita ima na raw patuat to natuwa na kaulong mo ano dengan apa seperti kita buru biar itu keparan na kita tugas sa mamura baso ni mata na kami las maro at tulang salo na mali ate dia asa isihan mga dia nakasok Dabot do sama ni dok ni situ tua tinali adorup tadi do watar gotana sisa da ara sisa da wudu hita saluhuna dia kana marah-marah di do borup tanam te bulik dia kamar kana ala nema apa nasi dori di nau sipul akan no di panot porata asarap kita majalo di haroron aka hula-hulanta do aka rada di tuturta ima jolo panggilan nami tu hamuna di hamuna ha angginami donga tugunami alanema lasrohanami dina pinasahan muna akan auli na dengani las di bagasan partikianon neng romahami manikni hu mana beda behami
asal rohani dagingmu, las rohani todimu. Terima kasih perjuangan kami dia muna. Oh angin kami baru beri kami. Tamaro kami roh mata foto nasida. Mana binabi menunjuk nasida alani baik mak godam sabi-sabi. Bola, silua nami jumlah pasaton nami manang napasukasi dekat jurus dengan nami. Maria dewa tulang nabasana tulang na urju. Pasata muna ka ulus na nasi. Ayo mo lo mahata ni akabar wefiri atau kami tuha muna tuha mi akabar kala mo muna. Amang baru. Ore tulang. Dengan orang nami bison. Lungatung macai las rohanami, las rohani terdinami, ala diberi kami. Mekel jala senyum doa kamu menambut kami, jala sarap doa kami diberi kami. Amang baru dison adem di bawah kami, boras pirnitod. Tung sawat pion sama nani dokon di dua mah. Firma koki baul-baul mapasarongan. Firma do di muna sudena akabar nami, lucu-lucu nak. Ya mah tu. Amang baru ala kami dison las do nakina. Dongat tubunan sialoho ala sisada anak sisada buru do kami lasrak do kami dison. Kuidala pasatani majo kata si spiritual tu mahanan sialoho. Itu rohanami marga sialoho langsung menarita dari kami hamudisi atka lain lagi anak sulit corona jelas rohan dari sama lima alam baru ada tuh lah duk society abe natar baik kami berubah menang beraspir balas maroh muna las maroh faktor dia muna bahasa kira patujulan diari jauh duduk na akal sarian iya waktu itu ini merasa Tuhamu permusik nawi alam yang perasaan don waktu pilahani Tuh pamoran nami di zon di San Margana asal itu majo gedang na apa
beri nami Iya, tatangihon. pinapamparan ni lain namin ng tumulo. Batingon, tumpe. Semua ini tibet kami balas mana. Ada tuh. Jadi walau belum berjulung non, berjulung non, Halo. saling pasahat. Ada tuh lah. Jadi selamat. Perjurut tu binapar nilai nami 5 pasien. Itu di Soko. Ah. Peduahan Dapat satu tulang, ada torado, anak torado jenis satu narahan. nona bapak udah 5. Asap tercoba. Di hamuna bere nami apa tadi kon kami akan tulangmu pasahatun pulus rabun asalas romu las rohatu tiduna alai unang bere kamu yang nilai ni pulus alai sian yes nerohan nami doho sian pasu-pasu saya dipergugui Tuhan. Iya, batu tuh. Asa dohos kedua ala diberi kami dengan dana rentamu baru aku masih menulis kedua palitan bapak kami cuma dalam sitaruan hari muda kali akan beri namin nanti ninggalan nih lekom kudu dingkat dong Iya, batu tuh. berganda batu di rumah berganda nungga kami lain namin na jumolo dia Tuhan ton nunggabe mamu peran yang namu Iya, batu tuh. asa sahab masolu sahab tingkatian toho di rodang negara di pasahat kami mau doson sahab masuk panggabian sahab tukang orang buhut di pasuk-pasuk Iya, batu tuh. abang pergi pantari senawaro anak mahulun semuanya itu beri nabion baik kamu pak nahopar Apa kok? Iya. Maju mundur saya suka. Di Jojo di Tulang Tanah Kaningan di bawah Tanah Marang. Ulus siap kami hula-hula nama meranti orang Jawa tuh. Halo tuh. Alai nampe sama ni. Kita pehami dosa ada emang baru. Asa angkia tujuan nyari. Kita betapa pencarian di hati akka emang baru. Dari nas marah. Udah. Baru saya mau tuh beri nami Sumaruli. Sumaruli. Dia atau tahu nggak dengan saya surat berdua terhadap kamu lima Semarohani ketimu masih yang giat pada ibu-ibulian yang abang baru nawian lagu sadar rohamuna lagu dongdok abang syariat di amuna lima itu tuh anak-anak berpasang burak waktu jadi soal lima baru sini anak-anak naik pasang atau pasu-pasu maaf itu bagai lewat nawi sebagai satu video baik maju musik naik atuh sih mas ya
Raja riba-riban, song-songani hula-hula na marangki. Kuwa to hami do holong muna ya katulang. Naik salu na hami, sabi-sabiamu. Alay di narobi hami, manoba akarajai langsung disima bahwa muna to hami. Tumasay nasi tuturuhan hami. Akatulang na basa na tulang na burju. Didok niya tuwe-tuwe dan sudah puno ng to sa kopalia. Dan sudah duhung di namar hula-hula burung marhite si batu baung na susadia. Molo tung tang nomor soko penatar batu bahami asalas ma rohani lagi nasma rohani todingu imasi bayi roh nami pargua pabati nami bayi ma godang soba ya soba bahami akatulang nami di son daboto Nungatulas roha nami. Ibek kamu bisa berbunga-bunga tangan nami. Imasian na tinopani pamarenta. Jadi asa dohoro mas semua dari situ tua. Bago na marhaltoman ya gatut yung biyan. Oros nami na majalong tugabi na maong mga halian. Kupatikan niya muna. Cek gabi na dulamu to situ pinah. Aladang full sida. Jadi tujuan namanya. Kaya mga atas itu na Aladang hingga kami menunjukkan kami mahula baru amang perprometi baik kamua video ini. acara nami kadang do dipahami disot dibuat atulang muna ima boras spirit yang saya di ruangan nami dapat juru di pasar kami jo baru berbir nabi don di natulang muna semuanya majolo saat hatani atau bermusik nami natulang badan nami setiap karena jalan nami dibuat kami di patuhan nami do disot boras spirit lalu natulang muna kan yang nami matong ya musia dari sebuton ang giat di puyan ni
Karena namion asa firman na boki baul pasalongan firman to timuna julu-julu adalah di apa Matutu. jadi isu ni majolos atan pargulbir asa somon hataon hata dapat Songoni muse ito ni bape ay salam tabah ma ito manaon kabaluan nai dala adong do hata na tersurat na magdokon martua do halak na mabalu nimna molo di hatua do kabaluan nai ido hata na tersurati tumasotik perubahan nai hata taban senau baima di tabayak ka baru di pasatan majolok mobil dari bulan nami bama do musik au partus lima hula-hula muna berkasinaga adong doon isot di batu pahami somon dalam mangido tangian tomat dewata ang dia jadi kinan yang ro isahapon ang kadalan di pasu-pasuna dihamu kinopar ni hela namio Matutu. somon dalam tangian adong 2000 kami ulus somon kata dia day amang baru Matutu lah. moro tumpe tivis manang na sobiga ulus na pinatupan namion Matutu lah. so na hurukon na kaningan ito pasu-pasu na siap Tuhan ima yang nami jalo ngamu titik kinanan ko Matutu. amang baru so ma ngaboy pertording na ulus ngaboy pasangaton nami alas uhud kamu mangarade Matutu lah. di botong kami pinupar tumuli hela namion ono Oro beto perjotor ma. opat bahwa dua gol Olo. dapat mengalami sadawi karena nami ima pas dari majuan ni hela namion dalam tangiang do to kata nomor 2 di bata agak do dikinan engro di ulo si badan nang to di muna dapat nani lulu muna cupang nani somuna tu dikinan engro sisa tahi kamu sisa rohang akan nomor kamarang asa dapat tak dalam di pasu-pasu di hamuna bere nami dan paupu nami jadi asa horok kumana tadi na tua-tua bintang mana narugiris aku na pun nasumorok di dorong ekor batua anak betong diris yang baru torok dengan muna patok angkas aku batua apa yang kamu Tusa sada. Ada sada. Ma, ya, betul dia. Okey. Habis. Balik ke depan. Okey, aku petasi COVID. Jadi, memang ibu maaf saya mau baru. Matutu lah. Gora-gora namin ang tadi. Di hela namion nomor 3 dohon. Persagong ang manila sila. Kamu mengulung-ulung muna asarabot at kanabot sita ni roha muna. Jadi, tupis mo ni. Dalam ni haroro nami ang baru. Ras maroha muna, ras maroha ipertudyong muna. Uhumoa dalam yang kapasok-pasok. Asar horok kuma, ada di najwa-jwa. Balitan man na pagawi tumutang ko si Turuan. Ari mura ro gawi siya na suduan. Kalau tangkas kamu, masih bololuan. Matutu. Sabi ni, namang guru si Matutu. Raja ni ang guru. Anak-anak guru ni amin, isot. Pinapandok ko namin ito kasi naga. Na siya dulu sangkul, kaso mo ni. Boro bere, na namatami. Na di luaton. Matutu lah. So magdalatang yan daw namin. Asa di kami. Sada marong muna ang baru. Isi ba asa anak.
asai pasarta tersoni majolo songo suara nami ang guru. Maulia jama tulang nafasa jadi takaraja nami. Takas dohu paboto kami jalanung ngasa ya dohu kamu na berhiti aka ulus doho na kami aka berhiti. Mulu tarimok di aka ulus holong do aka raja nami raja ni hula-hula. Holong nasi Tuhan ni mapasat tamu na tuhami. Ayang berdala di hamion di aka ulus holong. Dan ido kesepakatan hitung-hitungan ni hutan tahun. Semua ni mah alus dia muna aka raja hula-hula nami sinaga. Kanigay at kabaradadan manak dus di roha muna di sol. Maulia ate Molo song kami las baroha nami di si. Agya batong tutik kinanan ro. Di tangyam namyo barula-hula doon nami. Pagkadala ni pasu-pasu dus ni roha di hamuna. Kapatong muna matutik kinanan ro. Hindi majolohan na namin. Maulia. Maulia tidak. Ay Sony Pumiro, hula-hula sa mga pasok-pasok. At paano Sony Pumiro, alay siya marululo, aka pasok-pasok yung matang baro. Maulia tulang, maulia tulang. Nasa doon. Ino dikita. Tuan ni ang baru namin. Sakit pemasok na dyan dua, sakit na kopi baru-baru pasalongan. Bir mato di muna ang baru. Saya dulu juma apa bang mo? Di ba kasi ang baru? Rohami akka tulang naruh muna. Di ba kasi ang nami pakikin pasu-pasu. Nabuhay pa pasatami o bang ang baru. Hamudo na kami akong bang nagabihani ang baru. Oh. Tinaring ni ang baru namin tung gajang umur muna las roha nami uberek kami tung sadar rohamu ido di las roha nami bisa dari rohamu na ido nagabi mangkoki roha nami akong barulan jadi irong baru naik pasaton nami pakite pas-paso nami asa jukong besoro niya dua titim natin opa ay gurang nagabi kahit sabuna otik so sa dia be pagkitian na paso-paso na pasat nami tuhamo akamang guru nami saya tuhat tama pahat pasahat pas-paso na kalau si nami asa pasat nami pagkitian pas-paso to kawang tutubuni na guru nami bayan macam musida na upak kasi Kodang muna anu kami di Tuhan dibagas ima pangiluan nami jala huwa hamido akka raja inang sori bara natulang na basa nai salun na hami di akka sabi sayum alai di narope hami marsokba matabot na karajai di sima pol akka tulang natulang kami salun na pungus neto demon asalawat nani duluan jupang na jinarahan tujuan nariam Alanima dapat sauni dok dina tua-tua dan sudah kudu sampai sesatu kali ya dan sudah tuhum dina berhula-hula baru berhiti sifatu paun na sosalia tung sekolah sopan di tangan nami mana dapat terrajai asal lasma rohani daging lasma rohani tadima kami di son aka hula-hula nami tulang nami doa raja di bariwan nami baik magodang sopai dapat
Mudah-mudahan nami alas berwani dan untuk dinami sehingga bagi bagasan tujuan negawan salam bebek kan ilmu di kuliah ni kenananyo samdos parwamuna dia kalegan dia kebenaran dia karena makanan ini suatu kata kabul terbaik harus sediaga baju coba nah ada tu lah pulang masyarakat udah pulang di bandar tikol boleh ada belajar orang baru masalah seroha masalah roha sedaya roha nami iloh dan Rasulullah tupi hata punya kemang baru masalah hata bidang baru dah belajar itu masalah seroha udah buis mau masalah nak sesuatu nang masalah mana tuh masalah nang belajar asal pasal kami coba spirit di son turaja bener-bener nami tulisang margana beda bang maco mucin naho partusi ulus teruk rabu menadopok kamu di bilangan na obat siang guna tulang andongan obat siang guna nyari ada yang mengalah ada yang mengalah kami satokin tung hata ni turni belum hata ni seragi deh sebaliknya hata seragi be hata ni turni di soni manggol hata guna tulang guna nyari iya gabi oras kunni lain nabi omba basil di deh olo oke putar saya putar bawah jumpang sopan yang kasih tua-tua haus si martolun na dulot iman aparan tuliling na siya bangun jala totong dari kotoran yang kapokan baik gudang na hopartusi dakkan orang lebih na terpatu pahami sepak kurang ini mobil me pada benar orang akan ada ganima miat di Bagasita nomor bulan nomor berburu bakal engrok baik dia binasa seperti kena mengurun nami kamu akan dopung di hamil kamu paramu niang sangat pia doa mu nak kadulah akal punggori yo punggoro alai marutumpe dia kasopan nami pada dopung kamu orang tengah maksoba isi huhut pohon muna hami kageleng muna asal asmarwa muna totong tanya ko kamu hami tujuan nario asa bui tar pasang apal ni hamuna opung boru so mani mari hamuna kata nami di mana tulang bona nyari parbusi nami asa so bahami akada opung boru bayam bagotan sopai terbukti akan membunuh
ada di jono muna song dulu satu pura pengen na batua sa tuna sar batua Mas. sidur mata pindah harga benang diula Oras na di kali bangaratua song na tinggal na di huta saluk nai tak yang mata gogo yang biasa di batu pak amat keluar dua di bata kalau betung song ni natuk tertak kami maksa mana teh di saluh na kasau banang di pasangan nabi natu bamuna las marah awak kamang guru Mau lihat jadi wah kira-kira tuh asal ni mah oh nasi jalan opung dulu mak nasa atas itu nih manang di pos dobyo donya kana batua tinogoro basi dikon ne batu mana badan basi dio kadu matu asahata oh lo tulang Di bahasa Tikyo, rodo kami gula-gula muna, lima siang surat, lima siala jojoni, lain amyon. Marni jom di tengah mata, masalahkan di bawah laman sangiat motong di bahasa Tikyo di bawah tuan terlibatang dan lupa. Di bahasa Tikyo, tumpe semani harolan kami di bahasa Tikyo, bah marwah belang kamu, lain dalam rumah. Pasu-pasu saja terlibatkan, masih tak kontrol terlibatkan, di atas pasu macam. gimana tuh Soalnya mas, songkoban ambil yang minum pembornang. mau lihat aja tulang Itu orang berjana. Tupe songoron, tong sofi kami kamang bolong. Atau kayak apa murah? Baru taman ada kan? Tanon, Anak gimana turun saka kita. Ya tupe songoron utusan. Rohani sa boka rohan muna sa luhuk na sa amang bolongan. So, hindi songoron namin siya sa orang. Ditikyok kami meratara doon siya hula-hula persiat las maroha muna sa manima bobo namin. Jadi sa manima ito, doon lain iba. Ditikyok roha mi akong laulang. Sa manima peparo namin ito sa pigan las maroha. Martamiang roha mi tuloy bata, asa di pudiyon. Sa tayo ito, amang moro. Di hamuna sa luhuk na kilor kansar magagatan. Sa tumuma at kapat sa ulian. gimana tuh Dison, buwag kami eme na magludo. Asan dia tutu. Magludo di hawak kabang gabi at pasarian. Tagnubon ma ay pas-pason ni tuwata. Tukot sa dia benon pasat kami. Eme na magludo, sikat ni boras tuhan na las maroham. Anong hatan na batuan na madokok pirma poki bahul-bahul kasalohan. Pirma atau tini hamu sa luhut na kelor besar sa jong-jong maakada ni pangawan. Pertemuan bordir di bahasa Tikyo. Bapak muna jom musik na laut siya sa tamis ang simbono na. Belate. udah tulang udah Na parjolo si orang nami, ulos si ulos seron nami, tu itu nami do lain nami naraman. Baik kamu mah musik na opat tuzi. Kami pe batu kami
ulos nagagam si Turong Rap. Wala tulang. Tumba obat. So, namin haha, namin nagpagdulo. Iya, roh ita tu son ni hahana son ni dunang angina. Dia pagdulo sa hari, mulai namin padisomba. Iya, bi. Paano dulo si Turong ni? Sorpi nak kini masahan. Sorpi oh rumah. Oh, oke. Jadi yon, dinarohami siap mereka Lekas lo matang tengahani punya si Dogren yang berbeda dengan pas obat tulus naras perhatom. Jalah kami bedang nagabi pengengkar di sini. Alay, iboto kami no takas, unggak kagabi, iboto namin no lain namin. Walau huberan namin, adong dong kasar di pilih namin. Obat lo ulus naras perhatom namin, semuanya kebubuhan angko. Jadi takas na naboto dia ada tanong ay, pada tulunay hupatay menurut ang nanya ko. Yung nomor 2, abang Boro, Bang Dohi malas mirawa. Jadi di sumot dalan di pas-pas nalas perhatom namin. Gusto ko ni Bang Boro, saya dia matuat tadi bata, napagajak ko pasu-pasu, dihabudi po din niya ang Boro namin. Gusto ko tiyo penon nabuhi pasat kami, sumot dalan di pas-pas namin, nas marohang. Amang namalo namin. Sa yung mga peot dalan di pas-pas mahani, bahay madyan akong praktisi. Tulong majobor namin o hela namin. Alas sirena. Natuy boto namin nakikalas lison na gagawin namin. Molo di tungurajay ng mangingkar habi di si. Jadi asubo mapahog po namin. Siray dal lipas paso habi manginot ko at nay dahil madyo ng kotang na siwagan. Prospero anami berhenti dia ke tanyang muna. Nabok nanti duluan jupang kajinalah tujuruan nariau. Masa hibiat boi hamu sangat patubau nami terlubui mak sian akapahok pumunaon selalu ini. Tuh hona tangan bersuban boi terpatubau kami pada waktu raja asal semaru hamuna raja nami. Bargosi nami. Nek sopon nami akah hula-hula nami di son dapat tempat godang sobai.